Ciiko cia urugi na wendia wa njohi njikirire mukana muno thiini wa gicigo gia gatagati wa bururi ni ithite na mbere kuongerereka ndeto iria icungireirie kwambabatira gwa ciiko cia uhu wa ugitiri. Uhoro uyu niguo twaririirie Regional Commissioner wa gicigo giki Wilson Njenga kuingirira na kuruta mukana muhiu kuri Macibu aria makoretwo magiteithiriria hari gutherema gwa ciiko ici. Na chief na assistant chief wanajua kwamba wakishika wa suspect wanaenda pale hata anachukua OB number, si ndio? Akichukua OB number anafuatilia outcome ya hiyo kesi, si ndio? Kama haijaenda kotini lazima itaelezwa kwa nini haijaenda kotini. Njenga augite matigwitikira kuona Macibu aria mahetwo wigirereki wa kuhukia ciiko ta ici makihana ciigwatio cia mawira ma wabici na kureka ciiko ici guthii na mbere gutherema. Gukiri uguo augite gutire cibu uritikiragio guikara wabici nginya riria ciiko ici igathira koimana. Tunataka ni consistency. Mtu mmoja alisema kweli tulienda juu tunawacha, alafu inarudi. Hiyo ndio inafanyika. Kwa sababu zamani tumekuwa na RRI nyingi sana hapa. Ikiisha wanarudi tena vile walikuwa. Na to Macibu tumahutetio thiini wa ndeto ino kunona mobitha mwe ugitiri matigukorwo makioya rutha niguo mateithiriria hari mbara ino itemine ria kuhonokia ruciaro rwa ruciu. Ukoretwo na mateta kuma kuri aciari na rugamiriria honge itiganite muno iri konainie na mbeu njithi iguru rigie kuongerereka gwa ciiko cia unyui wa njohi. Njenga akihita matigukoma na matikugwagwa ndeto ta ici igithiaga na mbere thiini wa gicigo giki. Sasa tumeleta kitu permanent, kazi lazima iendelee. Wakati nasema nitarudi hapa baada ya wiki ijayo, nitataka kuona ile kazi imefanywa, kwa sababu nimesema kwamba saa hii kuna mtu anaenda live. Nake mubunge wa gicigo gia Gatundu ya rugongo wa Jiku wa kibeugite ni meguthondeka mutaratara uria ureteithagiriria aria magarurira mitugo na meherania no hutheri wa njohi cia ibango kuingirira kothi cia moko ari njira imwe ya kumahotithia kwiyethera uboco wao muthenya. Anake itu aria marari njohi ni tungimaruta ubundi wa gwaka na mahigari ni matiri twakagira meruti uhoro wa plumbing ria turaheanaga basari ni turaheanire basari nginya thiini wa polytechnic. Na tondu thirikari itu ya Jubilee ina bata muno gukiria uhoro wa polytechnics na uhoro wa technical courses. Ngiribotera mohoro ma Kameme TV ritwa riakwa ni Nugari wa Kamau. 15 bob zinauzwa kwa chemist na kwa kiosk.